Mak, cepat drone mak. Buku sangat drone ni. Sampai drone ni jipok. Sampai jejak drone mak. Ada empat lemak. Sabar mak. Rakyat dia dengar sedot. Orang apa drone ni mak. Mak, Ilham baiklah mati. Demi drone mak. Dengar sedot. Ringkong kan mak. Mak, saya dukung aku dah selalu dunia dan akhirat. Ilham, kau siap nak untuk latihan? Siap, Pakcik. Nak kata berjiwa satria. Benar-benar satria. Seperti ayah kata almarhum Tengku Nasrul. Mari yang kita latihan. Pusatkan pikiran. Ke baca teh. 1 2. Ya. Coba. C. 1 2 3 1 2 1 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mak lega kat tu. Ana lo kalang-kalang lekor dengan sibuk dalam pelatih siram. Kau tak tahu mak? Nyo aku bolu up. Na bolu up lom, na badalom. Na tak terbalik-balik ngono. Hana lu tu oh kalau pegat laju long ceruh-ceruh laju. Yang tak boleh up mak? Nyo, yang raya-rayanya. Aduh. Mengapa pada macik ron pegang mana? Ya? Alah, mai kada uap pun. Nak wolong le ba? Ya, ya. Boleh le mara uap karena bui pilih dalam uap. Di langit bintang bertabuh, cahaya bulan purnama. Hati rindu tiba-tiba. Ya Allah, sudah. Cahaya lilin saksi bisu, sang debu long tengkara. Ulun di lamun asmara. Kegata mentang sabe londu, walaupun gata ciu di mata. Mana Ilham? Iya, kenal Ilham. Iya. Ya, kenal Ilham. Berhasil. Oh, enak dua bakcang. Yang sang kada jadi ko. Paman, lu berangkat paman. Ngepidin ke lunyo, lunyak rubut, rincung pusat.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La